Sad ćemo nadam se uspjeti da se čujemo. Aha, evo ga. Da vidimo da li ćemo da se čujemo. Pavle? Da me čujete? Čujemo te. Čujem ja vas. Super. Dobar dan, Pavle, i dobrodošao u Razbijenje tišine. Bog. Drago mi je šta ste me zvali. Jel to sad ide? Ide live. Ide. Šta god kažeš, nećemo moći da izbrišemo. Dobro, moram A u paziti. stvari sve je dozvoljeno, tako da šta god hoćeš može da se kaže. Može. Pa znaš razlog, mi smo već objasnili ljudima, znaju, puštali smo trailer u prošloj epizodi o tvom filmu, odnosno seriji koju praviš, tako da su ljudi upoznati sa time šta se dešava i zašto te zovemo, ali mi smo hteli da čujemo od tebe onako iz prve ruke kako ti je uopšte se javila ta ideja da napraviš ovo što si krenuo da praviš. Znači, već neko vrijeme mi je bila ideja da radim bavim se glazbom, već dugo sviram u bendovima i bavim se snimanjem i često moje vježbe na Akademiji dramske umjetnosti snimateljske imaju veze s glazbom i često, u glazbi radim video spotove neke bilo kakvim bendovima jer mi je to jednostavno stvar koja me motivira. Glazba mi je ima veliki utisak na mene. I bio je zadatak video esej i razmišljao sam o čemu bi radio i onda sam spojio to, generalno sam htio raditi o glazbi, nešto o punku, ali mi je bilo malo preopširno gdje ću raditi o punku u Hrvatskoj, to je jako velika tema, koliko god je punk mali, da radimo o njemu to bi bilo brdo informacija, brdo svega, to je jako opširno zapravo. Onda mi je zapravo sam shvatio sam sebi, sam zapravo se osvijestio da pa ja sam straight edge već od uvijek. Zašto ne bi radio o straight edge-u? Ali s obzirom da je u Hrvatskoj generalno je postojalo svega 3 straight edge benda i s obzirom da trenutno jedini straight edge band dijeli članove iz Hrvatske i Srbije, kao zašto ne bi povezao to, proširio na regiju, odnosno na cijelu bivšu Jugoslaviju. Balkan je pak možda previše, ali bivša Jugoslavija je taman. S obzirom da nema toliko straight edge ljudi, straight edge bendova na cijelom tom području, najviše Srbija, i onda Hrvatska i to je više manje to. Tu i tamo ima nekih ljudi još i pronalazim ljude, pričam s ljudima, otkrivam bendove koji su postojali prije, jer sam iz razdoblja kad dosta sam mlad pa puno bendova ne znam i onda pričam sa starim kolegama, odnosno prijateljima. A koliko si mlad? Koliko imaš godina? Imam 24 godine sad. Aha, 20. I sad 24 godine i sad prvi bendovi, imao sam 5 godina i ne znam o tim stvarima i onda pričam sa ljudima, komuniciram, saznam, otkrivam i to mi je jako bilo interesantno i sad znam hrpu bendova i generalno sad ideja nakon ovog serijala što izađe 5 epizoda, ideja je da o svakom bendu kasnije koji je bio prije straight edge, koji je djelovao neko vrijeme, svirao, postojao, da o svakom bendu još napravim neku pričicu i vidit ćemo kako će to sve ići. Sad malo previše sam lutao. Da, znači bit će ukupno 5 epizoda, a? Do sada je 5 za vrijeme ove kampanje, jer radim 2 godine već na tome i pokušao sam prijaviti na neke televizije lokalne i tako, jer su prijavljivao neke natječaje, uglavnom je bilo odbijeno i razlozi su bili nešto tipa ovaj arhivski materijal, vidjet ćete u idućim epizodama, snimke s koncerata i to njima ne odgovara jer je previše treskavo, previše je zvuk možda loš jer je to stari neki snimak i javio sam se nekim sponzorima koji imaju veze sa ili veganskom prehranom ili nečime što je donekle u tome u tom stilu nešto. Aha. Nisam baš uspio nešto naći, a generalno nisam neka osoba koja mora nešto, ne želim da to baš bude komercijalni projekt, ali opet ne mogu sve sam raditi, moram angažirati neke ljude. Pa da, to me baš interesuje kako si skupio novac, ti si vjerojatno putovao do svih tih mesta gdje si intervjuisao ljude. Ja sam putovao, sve sam sam radio i uglavnom je bio ideja, pošto sviram u 2 benda i sviramo dosta, smo aktivni, kad idem recimo u Pulu na koncert, dogovorim se sa nekim koji je u Puli, ajmo odraditi intervju. I uglavnom su svi intervjui odrađeni na taj način i zato to nije toliko produkcijski preskupo. Ja imam svoju neku opremu koju nosim
jer se bavim snimanjem i koju nosim onda sa sobom na svaki koncert, na svaku svirku. U Srbiju sam tako nosio, tako sam snimao i Truth turneju, to je 5. epizoda će biti samo o turneji, kako se bukira turneja, generalno kako biti straight edge na turneji i generalno o punk turneji. Ali kasnije, nakon tih 5 epizoda, htio bi još puno više. To je samo neki uvod da ljudi vide kako će to izgledati, o čemu će se raditi i onda da pomognu meni malo da ja angažiram još nekog, jer ne mogu, već 2 godine radim, baš sam dao sve od sebe i neki ljudi sam već angažirao, prijatelje svoje koji su mi pomogli i snimati, asistirati i neke animacije, obradu zvuka, malo i tako. I oni su svi pristali, svi rade ovako jer smo prijatelji i to, ali opet treba cijeniti to neko vrijeme i taj trud i ako želim raditi dalje projekt od hrpu epizoda i angažirati ih svako malo, moram im dati nešto za uzvrat. I to je jedino što mi treba, ta neka mala kao potpora, support, kako bi ja mogao svoje prijatelje kao da nije uvijek, da se ne osjećam dužno njima uvijek. Da. A ovo, kako si upoznao sve te ljude sa kojima si pričao? Da li si ih od ranije znao ili kako si krenuo da praviš tu priču, onda su se ljudi javljali? Da. Krenulo je, krenuo sam sa tu iz Zagreba sa dvojicom koji znaju puno ljudi po Hrvatskoj. Krenulo je od toga i generalno sam znam The Truth, znam ekipu od tuda i onda već neko vrijeme sviramo i znamo se generalno i znam, neke ljude znam u Hrvatskoj, ali nekoliko ih nisam i znao i onda razgovorom s njima rekao sam daj mi pošalji kog znaš da je straight edge u Hrvatskoj, pošalji mi neke kontakte i tako sam od jednog do drugog kontakta ostvarivao vezu, javljao se i kasnije tu i tamo su se znali naći neki koji su mi rekli ja sam straight edge toliko i toliko i onda meni to bilo super, pogotovo ako se radi o mlađoj osobi, kao jebeno, naći ćemo se, odradit ćemo intervju, super da si se javio i tako uglavnom išlo. Od osobe do osobe, stvaranje kontakata i... A kažeš imaš 2 benda, ali tako, lupaš bubnjeve u 2 benda. Kako stižeš sve to i koji su ti bendovi? Eto, možemo da promovišemo i njih, ne samo ovaj serijal. Rules, jedan je Rules i jedan je Left to Starve. I ti si sad na probi, ali tako? Sad sam na probi između jednog i drugog benda. Sad sam završio sa Rules, sad idem sa Left to Starve. Svaka ti čast. Da, i oba benda možete čuti u serijalu. Left to Starve je na odjevnoj špici svaki put, u svakoj epizodi. Odjevna špica će u ostalim epizodama biti kraća, nije kao u prva je traje minutu, iduće će trajati po 10 sekundi, ali se čuje taj riff. I to je Sludge Doom band i sad se ne bi reklo za nekog straightera može da svira u Sludge Doom bandu, ali zašto ne? A Rules je old school hardcore band i to je to. Odsvirali smo već dosta turneja, postojimo već 5 godina, 6 zapravo, Left to Starve 6. Prva turneja je bila sa 19 godina, a ostali članovi benda čekali smo da napune 18 da možemo ići na tur. Strava. Ali to mi je mnogo drago da čujem, jer ovde u Srbiji baš onako nema mnogo mlađih tih ljudi koji se trude oko scene, oko bilo čega, jednostavno nisu zainteresovani za muziku. A kakva je situacija u Zagrebu i uopšte u Hrvatskoj? Ti si 24 godine, to je super, a ima li mlađih i tvoja generacija? Kakva je tvoja generacija? Pa onako, nije ni ovdje baš bajno. U Zagrebu, ja sam iz Karlovca, to je blizu Zagreba, tamo je 0 bodova, scena je svi ljudi koji su svirali sve odlaze u Zagreb više manje, što mi je žao. A u Zagrebu je onako nekako sve isto trulo i mrtvo, stoji, koncerti su malo dosadni, generalno, nema veze sa straight edgeom, generalno koncerti, sve imam osjećaj da je sve malo nekako, ljudi dođu na koncert i stoje, i nekako, čak sam u Srbiji osjetio bolje neke atmosfere na nekim koncertima nego što je to u Zagrebu. A u kojim mjestima si bio u Srbiji? Vjerojatno Novi Sad, ali tako? U Novom Sadu sam bio, da. Pa da, to je baš onako, ide Novi Sad, Novi Sad je na prvom mjestu, pa onda narednih 100 nema nikog. Da.
Pa ništa, eto, obećao sam da nećemo mnogo da ti oduzmemo vremena, 10 minuta, jer žuriš, eto, na drugu probu. Kako ljudi, eto, mogu da te nađu, kako mogu da pomognu finansijski ili bilo kako? Postoje, najveća pomoć je u tome da se to dijeli i šera, da se zarola malo ta priča, to mi je zapravo nekako bi najviše volio da dopre do ljudi koji nisu toliko u punku možda. Vidim da sa punk scene dosta ljudi šera, dijeli, priča i to mi je super, ali želim da malo se infiltrira u mladež, omladinu koja nije striktno povezana sa punkom i da malo vide da prvo da punkeri nisu loši ljudi, jer imam osjećaj da su to neke predrasude, i kod drugo da postoje tu neke pozitivne priče i da nekako vide nešto drugo, a da nije samo trap muzika i gole cice i guzice i tverkanje. Da. I najviše dakle, želim da se šera, dijeli, ne znam, postoje Facebook, Instagram stranica XJugoX, postoji ta kampanja koja je, može se tamo naći linkovi svi. Na kampanji postoji neki merch koji sam složio i tamo je to je čisto eto, da se malo podrži, da se promovira, da dijeli, nemam pojma. Dobro. Svaka donacija dobro dođe, svaki like dobro dođe, share, bilo šta, pričanje o tome. Rasprave se pokreću na svakim stranicama, komentari na YouTube-u, to mi je drago, neka bude još komentara, bilo loši, bilo dobrih, super mi je da se priča o tome i mislim već sad imam osjećaj da ostavlja dobar utisak, da će se pričati o tome, da se neće samo tako zaboraviti na to. I to mi je super i evo, nemam pojma. Ništa, Pavle, eto, ja da ti se zahvalim, eto, Zoka i ja da ti se u stvari zahvalimo što si nam se pridružio, što si izdvojio ovih 10 minuta da nam ispričaš, eto, i eto, čisto da te upoznamo, jer eto mi danas, juče smo se upoznali u stvari. Juče smo se ti ja upoznali, da. Tako da nadam se da ćemo uspjeti da se vidimo i eto što ti kažem, hvala ti na ovome. Ovaj film onako baš sam jedva čekao, znam da je prvo bila priča da to bude film, ali je posle toga prešao u seriju, tako da eto jedva čekam narednu epizodu, šta drugo da ti kažem. Hvala vam, evo jedna za ekipu. To mi je sad PR, promoviranje, samo X-ovi po gradu. Ja nemam, mogu jedino ovako, eto, to je to. Nema veze, ovo je za neki screenshot kasnije da napravim ili nešto, čekaj da si sad screenam. Važi, Pavle, pozdravi sve u Zagrebu i čujemo se, eto. Ostaćemo u kontaktu. Pozdrav. Ajde, čao. Eto, to je bio Pavle, a mi nastavljamo, vidi. Kakav. Plac. Zagrebački plac. Tu što imamo probe isto, u podzemlju. U podzemlju, pa to je to. I vi ste ljudi iz podzemlja, to je to. Da. Pozdrav. Ajde, vidimo se, čao. Bog.